Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TOP Manajemen. Kali ini tim kita mau berangkat ke Warung Asem. Dan ini para personilnya tinggal ngopi dulu nanti udah malam. Ngantuk ngopi set. Orang urus ketua. Ya iki ya wis arep mlaku ki lur. Ya kurang belas Kak. Kalau kenaken Kak mlaku. Arep mlaku. Ayo Pak, makan Pak. Kita nama pine kali. Ngopi tekan sini kono kan. Bel ngayu mbek wantah, Bel. Ya ngombe jarang. Oke, kita mau berangkat dulu. Udah malam. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Kita terus perjalanan kita. Teman kembali teman, Mbak. Untuk paket barang. Jalan. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Alhamdulillah sudah sampai di gerbang tol exit tol Cilunyi. Ngendi ki ya? Iki nek Batang Pak ngendi sih? Kalongan, Kalongan. Setono. Tolnya City Airport yang mempercepat waktu tok. 7.000. Belum 500 kan? Muda. Semudah berarti? Oke, kita lanjut perjalanan. Bagian Mas. Lagi cek sound ki. Lur. Oke, tukang sound ke sing noto ke. Bersama Aris Putra Haun. Wawancara. Siapa pertanyaannya? Gue temenan dulu. Wah. Di video mixernya. Ini mixernya apa ki, Pak Supriya? Nek kabare Mas Eko ini kok Behringer. Tapi teng mriki tulisane ya mampun kula sabar. Dikit templean Mas. Ki pirang channel iki akeh nemen ya ini ki? 48 inputnya berarti 56. Maksudnya gue nyetel bass drum bisa apa orang? Bass drum kita wenehi papat biasanya Mas.
Maksudnya ora bisa tak anggo bass drum origin nganggo pedal. Oh iya origin luwih ae. apik nggo bass drum Apa? origin mana gampang. Orang nek gitar nek misale channel kabel loro isi ono channel ono. Nah saka kono loro tapi nang kene tak lebokake siji. Sing siji nggon toa, sing siji nggon anu. Ya apa Mas? Itu efek. Kena ge efek gitar iku, Mas. Scarlett. Nyuling. Cocok sakit. Lah iki nek bass treble ndi bass treble iki asli? Bass tripling ya teng lebet mriko, Mas. Ini regane apa nyandak? 2 juta apa 8 juta? Ya, ujul sekedhik. Ujul sekedhik. Iki lor mixer irama nada Irna Audio. Mereknya apa sih, Pak? Yamaha apa sih? Iki Yamaha. Behringer jane lagi pindoki merek Yamaha. Lagi kerasa nganone skotleting. Yamaha apa iki? Iki, Pak. Boss One. Porsche Wes One. wes ngenpenak iki yo. Ya ora mesti. Tergantung tukang kendang ini, Mas. Nanya nyetel Lek Winanto wis iso. Wis am. Jare setelahnya wis paten lho. Paten saka omah nang gak kula mboten saged nguntir-untir niku. Oh. Wis paten. Berarti ora bisa pemain ora bisa ngenyang treble. Ya treble ora ini. bisa mung selu lirih tok. Berarti karek main fader tok Ngono ngono. sing penting sak ngisore nging biasa. oh. Lah ngono. Masalahnya nek ora kasih ngingi pemainnya ora do marem. Iya. Terutama sing tukang kendang niku biasane tok kados niku. Suwen lho, Pak. Wis lur, wis tak takoni warna-warna kae tukang sone. Mixernya nganggone mixer digital Yamaha apa kae M7 apa ngono kae lalen. Kok nek wis ana waktu luang tak gaweno konten wawancara khusus eksklusif karo son-son kondang nang Batang Kalongan Kendal. Iki kemungkinan iki sone jenenge Irna apa dek? Irna penyanyi anu kae Sukorejo Mas. Zaman bengi Irna ngomong jare kembarane Sukriya tidak? Kayaknya gua ana hubungan Tolong apa? di cross check ulang ya. Dikonfirmasi mana kok. Ben penonton tahu. Kok anu sowan nang omahe Pak Sukriya engko takon Irna iki jane kepriye? Kene nganu singkatan iki Mas. Ikatan Rekat Remaja Masjid. Biasanya Ikan ikatan remaja. Nah, masjid. Pas. Nek duwe karo kodhok ora tekan goreng. Oleh pirang 200.000 besti. berarti nek dibagi ya lihe 10.000-an lah. 1.500 besti. Iya. Oke guys, kita pulang dulu. Ini masih jalan ke tempat parkiran. Duh, lempoh guys. Lempoh. Lagune wangel-angel. Lagunya angel tapi bagi saya Dikerjain tukang son. Oh loh, tangis rindu tekan nanti-nanti ora. Dikerjain tukang son tok jebol. Hai, topik CS. oh apa niat atau Lihat. Cemet. Lo nyomodin tukang kakak diguyu tok arep topik. Ini anjal lagu mana jare soangel mana ngono. Ya anjal lagu mana wong ora main. Pintu masih digembok. Masih digembok. Buka kuncinya. Kita sedang menunggu yang punya mobil, ternyata kakinya kena belukang.
Harus sejauh sadar langsung kuning sih. Koneng apa? Kita gelap-gelapan dulu pemirsa. Permisa. Harapan lah. Saya mau buang air dulu sebentar. Jangan banyak-banyak nanti banjir ya. Itu sudah dimasukin apa belum, Mas? Sudah. Kalau mau buang air jangan banyak-banyak mas. Ini wilayah banjiran mas. Kendangnya Mas Kastobi nanti. Oke pemirsa, kita sudah sampai di penitipan Nikmat di Terminal Banyu Putih. Waktunya untuk pulang. Nah ini yang menentukan. Sama orang buron sih ya, Leo. Orang buron sih ya. Siapa nih tak apa tuh? Gus tak lunyong. Oke pemirsa, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Oke. Ngature wala 5 watt tempatnya. Aduh, kita mau pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa subscribe channel Personel iki Gadungan. dolan Kebetulan orangmu nanti kan anak wajib iki sekalian. sing marai mangane bengi ya iki. Ngopi ini. Ayo makan. Yo kuset kopi ini kurang tekan ngompol. Oke pemirsa, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.